بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, muhtullar olsun. Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam salavatlar olsun. Assalamu alaikum, hurmatly musulman mürtüğündar. Bugünkü sizlerge ayta turgan hutbabız kiçipeyirlik jana tekeberçilik tuğrasında. Allah subhanahu wa ta'ala İsra suresinin 37. ayetinde mınday dep kayırlat. Estağfirullah billah. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sizler yer betinde gerseyip, köküröňördi kötörüp, yer betinde jürbögüle. Sizler kançalık hareket kılsaňar dagı жерди тешип астынан чыгып кете албайсыңар. Канчалык көкүрөңөрдү көтөрүп жүрсөңөр дагы, канчалык аракет кылсаңар дагы жерди тешип силер аркы жагынан өтүп кете албайсыңар. Силер көкүрөңөрдү көтөрүп жүргөнүңөр менен герсейип жүрсөңөр дагы силер тоонун чокусуна чыгып кете албайсыңар. Мунун бардыгы эгиңердин алдында жек көрүлгөн бул jaman nerse dep Allah subhanahu wa ta'ala İsra suresinin 37-38 ayetinde uşuntup kayırlı otadı. Emne kılbaqla dep gerseyip köküröňünü ördü kötörüp meňmensinip bul jer betinde antip jürbögüle. Bul tekeberçilik bul pendege jaraşpayt. Bul tekeberlik kılуу kimge taandyk? Bir gana jaratkanga taandyk. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. Abu Hurayra radıyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah subhanahu wa ta'ala üç adamga kıyamatta karabayt. Kıyamat günü bolganda Allah Taala üç adamga süylebeyt, jana üç adamga karap da koybayt. Alarga Allah Taala'nın azabı köp deydi. Ayabay çoň. Olar kaysylar? Şeyhun zanin, karıp kalgan, bala çakalı bolup kalgan, neverelүү da bolup kalgan. Jaşı ulgayıp kalgan, ulgayganına karabastan zina kılgan aksakal aytadi. Jaşı ötüp kalgan kişi, ulgayıp kalgan, özü çoň neverelүү bolup kalgan. Birok oşondoy jarajıga çoňoýsa dagı, karlykka jetip kalsa dagı özünün karılıgyny sezbesden uşul haram bolgan. Zina kılıp жүрген adamga Allah Taala süylebeyt dağı kıyamatta, karap da koybayt deydi. Wa maliku kezzabin. Ekinçisi jalgan süylegen padişa deydi. Jalgan süylegen padişa. Kolundan eç nerse kelbeyt. Biýlikke keliş üçin elge kalp süyleyt. Uşunday mamleketde putuna turguzup jiberem. Kedeylerde uşunday kılıp jiberem. Al biýlikke kelgiçe. Uşuntip jalgan süylegen padişa deyt. Kıyamatta Allah Taala al adamga süylep da koybayt, karap da koybayt. Üçüncüsü va'ailu mustakbirin. Yani el-fakir. Üçüncüsü kedey, tekever bolgan kedey deydi. Kolunda eç nerse jok. Algan aylığı 20.000 so'm, je bolbosa 30.000 so'm aşıp ketse. Bundan başka eç nerse söyüne turgan eç nersesi jok. Tayana turgan eç nersesi jok. Tayangan 30.000 so'm aylığı var. Oşonusuna karap tekeverlenedi. Kedeydin tekever bolgany deydi. Kıyamatta Allah Taala bul adamga süylep de koybayt, karap da koybayt deydi.
وعن بعض الحكماء أربعة قبيح ولكن أربعة منها أقبح الذنب من الشاب قبيح ومن الشيخ أقبح. Ayrim danışmanlardan sözü jamandan ötken dört jaman nerse var, andan ötken dağı dört jaman nerse var dedi. Birincisi jaş ballarının günөө kılganı jaman. Jaş ballarının günөө kılganı jaman. Bирок jaşı ötüp kalgan aksakallarının günөө kılganı andan da jaman dedi. Jaş ballarının günөөsünün karaganda aksakaldın günөөsü andan da jaman dedi. Vel iştigalu bid dunya minel cahil qabihun. Yemi cahil adam şeriat iliminden ança dele malumatı çok. Dünya oşunday adamdın dünya menen alek bolgonu, dünyanın artından kuğanı jaman. Ve minel alimi akbahu. Yemi alımdın dünyanın arkasından kuğup ketkeni andan da jaman dedi. Ve minek tekessülü fi ta'atı min cemi'an nasi qabihun. Yemi adamlardan ibadatqa kelgende, ibadat kılganda jalkoğlu kılıp alsızlık bolusu jaman. Ve minel ulemai ve talabati aqbahu. Yemi alımlardan, talabi ilimlerden, ilim talap kılıp жүрген adamlardan ibadatqa hoş köngüldük kılıusu andan da jaman dedi. وَالتَّكَبُّرُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَبِيحٌ. Yemi baylardan tekevelli kılganı jaman, baylardan tekevelli kılganı jaman. وَمِنَ الْفُقَرَاءِ أَقْبَحٌ. Yemi kedeylerden tekever bolgonu andan da jaman dedi. Jana aytıp ötmedik mi? Karmagan algan aylığı 20 bin so'm oşoğu tekeverlenedi. Jol bolsa 1-2 жылдан кейін bir çoğurak maşina alıp kalsa özünden keyingilerine karabay koydu. Biz oşondayız da, ural. Kiçine ele akçağız köpeyip kalan bolsa, tuğan menen karın katnaştı üzöbüz. Kiçine ele akçağı köpeyip kalan bolsa, artığızdağı özüzden keyingilerini karabay koyuyoruz. Gerek bolsa salamdaşpay da koyuyoruz. Mutrif bin Abdullah degen bir kişi Mulhif atı bir baydı körüp kalat jolda. Mulhif degen uşunday kolunda bar, bay kişi eken. Mutrif bin Abdullah jolda kelip atsa, Mulhif atı bir baydı körüp, köçede uşunday kökürögünü kötörüp, gerseyip kelip жатқан болот да. Ana Mutrif bin Abdullah, Mulhif, tekevellenbey, kökürögünü kötörüp, koltuğunda açaytpay, tüzele baspaysın bu. Bu senin kılganın Kudayga da jakpayt. Allah'ın elçisiga da jakpayt deydi. Ana ki janağı Mulhif uşunday tekever adam eken. Mutrif, sen menen kim ekenini bilbeysin be? Sen müntüp bu sözlerin menen sen meni kemsintip meni paska vurup жатпайсың mı? Sen menin kim ekenini bilbeysin be? Dep suraganda Mutrif bin Abdullah aytat, "Ova, men senin kim ekeningdi abdan jakşı bilem. Sen uşunçalık bir sasıgan, jiirkeniştүү bir suudan payda bolgan adamsın. Payda bolgan adamsın jiirkeniştүү suudan. Sen uşunçalık adamsın, uşundan jaralgan adamsın. Sen egerde ölgön bolsoň 3 günden keyin sen sasıp senin janыңa adamlar da jakınday albayt. Sen uşunday adamsın. Azırkı учурда sen 2 kilogram, 3 kilogram sasıgan nerseni kursagında kötörüp жүрөsүң. Sen ошондой adamsın. Degende janagı Mulhif bul Mutriftin sözünden keyin oylanyp tekevellerinden kaytıp tövbe kılgan eken. Karаңыздар, bir ele az ele nersige tekevellenip
Көкүрөктү көтөрүп кетпейли. Канча байлыгың болсо бул дүйнөдө калат. Канча акчаң болсо дагы, керек болсо жакшы көрүп жүргөн аялың дагы, балдарың дагы калат. Кабырдын башына барып 3 күн 2 күн ыйлайт, ошону менен калат. Андан кийин унутуп салат. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وفي رأسه سلسلتان. ابن عباس رضي الله عنه الله razı olsun ol kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Her bir adamda iki çıncırı var deydi. Her bir adamda iki çıncırı var. Ahaduhuma ila semai sabi'ati vel ukhra ila al-ardi sabi'ati. Bir çıncırdın başı 7. kavat, 7 kavat asmandın başında durat dedi. Bir uçu. Bir çıncırdın uçu 7 kavat asmanın başında durat. İkincisi 7 kavat yerden astında durat dedi. فَاِذَا تَوَاضَعَ يَرْفَعُ اللّٰهُ تَعَالَى بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي السَّمَاعِ السَّابِعَةِ. Eğer de kaysi bir pende özünü tömön alıp kiçipeyil bola turgan bolsa, oşol 7 kavat asmandagı çıncırdın başı menen başını kökкө көтөрөт дейт. Kim eğer de tekeverlenip kökürögünü көтөрө turgan bolsa, 7 kavat жердин астындагы çıncırdın başı menen жерге ылдый карап тартат дейт. Jabir radhiyallahu anhu aytat, Nuh aleyhisselam уулуна wasiyat kılıp mынтип aytat. 5 işti жасай turgan bolsoň, anda tekeberçilik bolboyt deyt. 5 nersede. Birincisi, koy bakkan adamda deyt. Koy bakkan adamda, bul adamda tekeberçilik bolboyt. İkincisi, eşek mingen adamda. Eşek minip жүргөн adamda dagı tekeberçilik bolboyt. Bir çoң kilteygen maşinany minip жүрgön adamды eşek mingiz mına trassaga koyuңuz, mine albayt. Sebep emne kılat? Tekeberlenет. Ol meni çoğu iştigen dostlarım koyup koy, uyat bolam go dedi. Tekeberlenет. Жүндөн tokulgan kiygen adamda dagı tekeberçilik bolboyt dedi. Sebebi azırkı uçurda anday kiygen adamdı körsöňüz jirkelesте. Bul itke mingen turbaysызбы? Turbayбы dedi. Бирок мындай adamlarla tekeberçilik bolboyt dedi. Төртүнчүsü kedeyler menen çoğu oturgan adamda dedi. Çoğu kedeyler menen oturgan adamda dagı tekeberçilik bolboyt dedi. Sebebi bul жашоодо көрүp жүрөбүz. Kıynalıp жүрgөн, kiyiminin körübeli hazır, kiyimine kara muamele kılıp kaldık, bravo. Bir karapayım kelgen adam bolsa, kiyimi tıtılgan, körüşmeyde ele kaldık ko. Kiyimine kara muamele kılıp kaldık. Kiyimine karasan kıçıragan bolsa, eptip, oşonun köngününü alıp, emne kılış gerek, akçasını alıp, muamele kılış gerek olup kaldı da. Beşincisi, üy bilösü menen çoğu tamaktangan adamda deydi. Tekeberçilik bolboyt deydi. Üy bilösü menen çoğu tamaktangan adamda dagı tekeberçilik bolboyt deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret kılıp Madina'ga kelgen uçurda Madina'nın bayları Peygamberimiz bizdin üyge kelip konsa eken, bizdin üyde jaşasa eken dep Peygamberimiz kelgen uçurda töösünün jügönünü karmap alıp talaşkan. Madinaga kelgen uçurda. Kanday suymuk? Peygamberimiz üyüңüzge kelip, mına elestetip görseňiz, Peygamberimiz kelip sizdin üyüňüzde jaşasa, kanday baktılуу adam sizden. Baylar oşontip talaşkan deydi. Peygamberimiz Madinaga kelgen uçurda. Bирок Peygamberimiz Madinaga kelgende jügönünü karmap uşunçalыk talaşkan, bирок töösü baş berbey julkunup kete bergen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Allah buyurgan jerge toktoyt. Bul töö kaysyl jerge toktoy turgan bolsa, men oşol jerde tünöymün dedi. Töö
адамдардын коргонунан өтүп кетип аткан учурда жанагы коргондун огороддун ээлери кана биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төөсү менин короома келип токтосо, ушул жерде токтоп калса мен пайгамбарыбыз менен чогуу жашасам, менин үйүмө кирсе деп ушинтип суктанган. Бирок кимдин үйүнө келип токтогон? Абу Айюб ансари. Абу Айюб ансари ушунчалык кедей. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин үйүмө келчү беле. Мен өзү арам жашаган болсом деп ушунчалык кичипейил болгон. Өзүнү төмөн алып, кичипейил болгонун себебинен ошол жерге келип калган. Караңыздар, өзүнү төмөн алып, кичипейил болгонун себебинен ошол жерге төөсү келип конгон. Анан Жабирейил алейхиссалам келип буйрук берген, сен ошол жерге конгон, сен ошол жерде жашаган dedi. Бул дагы текебелликтин эмес, кичипейилдиктин себебинен dedi. Wa qala inna Allahu ta'ala yabghadu thalathata nafarin wa baghadahu li thalathati ashadda. Allah subhanahu wa ta'ala 3 түрдүү адамга ушундай кабагына салып ачууланат дейт. 3 адамга. 3 адамга ушундай кабагына салып капа болуп ачууланып карайт. Эгерде ошол 3 нерсе башка бирөөдө болсо, андан да жаман карайт дейт. Бул кандай десе, биринчиси ябгадул фасиqa. Аллах субханаху ва таала фасык адамга ушундай кабагына салып жаман көз карашы менен карайт. Фасыкты билесиздер да? Фасык деген эми бир жакшы ишти же болбосо намазды бир окуп, бир окубай, ушундай таштаган адамды Аллах таала ушундай жаман көрөт. Бирок жакшы өтүп калган аксакалдын фасыктык кылганын Аллах таала андан да жаман көрөт дейт. Вассани ябгадул бухала. Бахыл адамдарды Аллах таала жаман көрөт. Бирок байлардын бахылдык кылганын андан да жаман көрөт дейт. Колунда бар. Бирөөгө жакшылык кылгысы келбейт. Мындай адамдарды Аллах таала аябай жаман көрөт дейт. Вассалису ябгадул мутакаббирин. Аллах таала текебер болгон адамдарды аябай жаман көрөт. Бирок кедейлердин текебер болгонун андан да жаман көрөт дейт. Текеберлердин колунда жок, бейбечара, өзү араң жашайт. Бирок текеберленет. Таяна турган, сөйөнө турган эч нерсеси жок, бирок текеберленет. Аллах тааланын алдында бул кедейлердин текеберленгени Аллах таала бул мындай адамдарга аябай жаман көрөтүндайлар дейт. Wa yuhibbu thalathata nafarin wa hubbuhu lis-thalathati minhum ashad. Allah subhanahu wa taala 3 адамды жакшы көрөт, андан да жакшыраак көрөт 3 адамды дейт. Биринчиси yuhibbul muttaqina wa hubbuhu lish-shabbit taqwa ashad. Аллах таала таква адамдарды жакшы көрөт. Таква адамдарды. Кудайдан корккон, таквалык кылган. Аллах таала жашырууда дагы, ачыктыкта дагы Аллах тааладан коркуп таквалык кылат. Мындай адамдарды Аллах таала жакшы көрөт. Бирок жаш жигиттердин таквалыгын Аллах таала андан да жакшы көрөт дейт. Жаш жигиттердин таквалыгын Аллах таала андан да жакшы көрөт дейт. والثاني يحب الأسخياء وحبه للفقير السخاء أشد. Allah subhanahu wa taala kolunda бар байлардын колу ачыктык кылып садака кылганын жакшы көрөт. Бирок кедей кембагалдардын садака кылып колу ачыктык кылганын Аллах таала андан да жакшы көрөт дейт. والثالث يحب المتواضعين وحبه للمتواضع الغني أشد. Allah subhanahu wa taala өзүнү кичипейил тутуп,
кичипейил болгон адамдарды Аллах Таала жакшы көрөт, бирок колунда бар бай адамдардын кичипейил болгонуна Аллах Таала андан да жакшы көрөт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бир сапарга барып, сахабаларга буйурду. Кой сойгула деп. Анан сахабалардын кээ бирөөлөрү мен кой мууздаганды билем, койду мууздаганы мен мойнума алам деди. Кээ бир сахабалар мен койдун терисини шылганга, терисини алганды мен мойнума алам деди. Анан караңыздар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кичипейлигине. Мен болсо отун тергенди мен мойнума алам деди. Отун тергенди. Бизде азыркы учурда эмне кылат? Казанга от жагала турган болсо, жаш балдар жагат, кичинекейлер жагат. Караңыздар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык кичипейил болгон. Отун тергенди мен мойнума алам деп атат. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kimdin жүрөгүндө bir zarra çalıktagı tekeverçilik bola turgan bolsa, tekeverçilik al adam beşikке kirбейт dedi. Zarra çalık bir kıpın çalıktagı жүрөгүндө tekeverçilik bola turgan bolsa, al adam emne dedi? Beşikке kirбейт dedi. Anas radıyallahu anhu rivayet kılıp aytat, Nuh aleyhisselam kemege oturgan uçurda şeytan aleyhilana gelip, ey Nuh, sen Allah'a kayrılçı. Yetegine cavuşu alıp İblis aleyhilana. Nuh aleyhisselam'a kayrılıp, ey Nuh, sen Allah Teala'ga kayrılçı, menin tövbamni kabul kılsın deydi. Menin tövbamni kabul kılsın. İblis aleyhilana emne üçün tübölük dozokko kaldı, emne üçün tübölü Allah Teala'ga düşman bolup kalı, emnenin sebebinin tekeverçiliktin sebebinin. Adam ataga sajda kılbagandığı sebebinin tübölük kafirga aylanıp, tübölük dozokku olup, tübölük Allah Teala'ga düşman bolup kalı. Oşonun da kayrılıp, Allah Teala'ga kayrılçı, menin tövbamni kabul kılsın deydi. Anan Nuh aleyhisselam İblis'e bergen, İblis kayrılıp otpay mı? Allah Teala'ga kayrılganda Allah Teala aytat, makul, tövbasını kabul kılam, barsındağı adamdın barıp sajda kılsın dedi de kaytıp da. Adamga barıp sajda kılsın dedi. İblis aleyhilana ne dedi? Bardı dağı karap durup, men bul adamdı tirүүлүгүндө sajda kılbaganmın, nemi ölgünden keyin sajda kılamı dedi de. Emne oldu? İkinci jolu emne kıldı? Dağı tekeverçilik kıldı da. Hadislerde, yukarıda, ayatlarda uşol tekeverçilik toğrasında aytıp kettik. Uşol tekeverlik bolup, köküröktü kötörüp, tekeverlүү болгондон сактанайлы. Кээ бир туугандарыбыз бар, текеберленип, менин кыялым ушундай, менин кыялым түбөлүк төрөлгөндө эле ушундай деп текеберленип бирөөгө корс сүйлөйт, бирок андай эмес. Аллах субханаху ва таала ошол айтылган ар бир хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун. Жана бүгүнкү улуу болгон жума күндүн урматында элибизге, жерибизге тынчылык, аманчылык берсин. Ошол элибиздин, жерибиздин көккө көтөрүп, элибизге кызмат кыла турган алим, алима, салих, салиха уул перзенттерден жалпыбызга Аллах Таала насип эткен болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.